Mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Ruvune hari irerero rirerwamo abana. Iri ni irerero rishaje mu buryo bugaragarira amaso, ahanini biturutse kuko iri rerero rwose rishaje ku buryo rishobora gushyira mu kaga abaryigamo, by'umwihariko rikaba ryigwamo n'abana bakiri bato cyane. Iri rerero ryashaje mu gisenge ndetse n'inkuta z'ishuri ubona ko inkuta zishaje zimaze igihe kinini, ndetse bikaba binagaragara ko iyi nzu yahoze ari inzu y'umuturage yaje kuba yavugururwa hanyuma ikagirwa irerero. Gusa uko kuvugururwa kwayo ni ukuyifata nyine bakayigira irerero, nta yindi mivugurure yigeze iba, ndetse iyi nzu inarangwamo n'isuku nke. Iyi nyubako igomeje kurikoroza ku mbuga nkoranyambaga, ikaba inengwa n'abaturage batari bake, bamwe na bamwe bibaza bati imisoro dutanga ijya he mu gihe igihugu cy'u Rwanda cyaba gifite inyubako zimeze gutya kandi zigiramo u Rwanda rw'ejo cyangwa se imbaraga z'igihugu zo mu gihe kiri imbere cyangwa se z'ejo hazaza. Bamwe mu buyobozi bw'akarere ka Gicumbi bwagaragarije ikinyamakuru TV na Radio 1 ko iyi nyubako batari bayizi, kugira icyo bakora kugira ngo ivugururwe, hanyuma ibe inyubako yemewe kandi igaragarira amaso, ibe inyubako nziza cyane. Ni kenshi na kenshi leta y'u Rwanda yagiye ishora imari mu bintu bitandukanye, cyane higanjemo ibikoresho by'uburezi, cyane ko leta y'u Rwanda gahunda yayo ni uko buri munyeshuri wese yiga hanyuma akaminuza, kugira ngo ejo n'ejo bundi igihugu cy'u Rwanda kizajya gifite abaturage basobanutse, bize kandi bageze ku rwego rushimishije. Ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi mu myanzuro bwatangaje bwavuze yuko iri shuri rigomba kubakwa uko byagenda kose ndetse rikavugururwa mu buryo bwiza cyane. Mu gihugu cy'u Rwanda amarero nk'aya ngaya aracyari mu nce nyinshi z'uturere, by'umwihariko higanjemo ince z'icyaro, aho nyine ijisho ry'itangazamakuru ritapfa kugira cyangwa se ubuyobozi bw'ibanze bukabigumana. Gusa leta y'u Rwanda iranenga abayobozi bahishira amakuru nk'aya ngaya, cyane yuko ibi biri mu nshingano za leta kubaka inyubako nk'izi ngizi, by'umwihariko ibikorwa remezo, cyane yuko ibi ngibi biri mu nshingano z'abaturage kubicunga ndetse no gutanga amakuru kuri leta. Nk'uko leta y'u Rwanda yabyemeje ko buri munyeshuri wese agomba kwiga, niyo mpamvu buri mwaka yongera ibigo by'amashuri birenga ibihumbi n'ibihumbagiza kugira ngo abanyeshuri bige neza kandi bige bisanzuye. Biri no mu bintu bigabanya ubucucike bw'abanyeshuri mu mashuri atandukanye, aho mu myaka mike ishize hamwe namwe mu mashuri yabaga arimo ubucucike budasanzwe bw'abanyeshuri. Gusa muri iyi myaka bigenda bigabanyuka, cyane ko buri mwaka ingengo y'imari ya leta y'u Rwanda haba harimo n'amafaranga yo kubaka ibyumba by'amashuri bitandukanye kugira ngo bigabanye ubucucike mu mashuri. Nshuti bakunzi, mudasiba gukurikirana amakuru yacu hano kuri Taifa Rwanda. Amakuru y'uyu munsi ntaho tuyashoreje. Icyo usabwa ni ukanda subscribe kugira tujye tubana umunsi ku wundi, inkuru dushyizeho zikugeraho mu ba mbere. Komeza ubane natwe, Imana ibarinde kandi ikomeze ibishimire. Ciao ciao.